Assalamu alaikum. Algon mil tebefurna hissa kollam beenu wani hulumade magutan alikurum mashrugo dashum China kumfunyaka hawal kurevigen kuriyam migenda magu batti jehamuga mashru kuriya dairu bayam magutan andirive rayyatunge kambodum ma shakwa wara boda algon menna hushahele tive mi projecta behe ma'lumat tebefurna hissa kollum adi mi project ko ma'lumat tibefurna hissa kollum kurin algon faha kollam beenumani hulmaadege diruluwa rayitunna adi hulmaade ziyare kura rayitunna wa dati undu takan algon men nihayata maafan ede mikamman awas hallen hodewa devwane kam yagin kan tiya farat takan algon men arwa adi algon men mi masakke 27 august 2020 feshi mi hinga ramdam mahoge kurin mi masakke nimmaade wene kamuge ummeduga hennames algon menna masakkatuge schedule la gendewumuga wara bodeti daitaka kurimat launch honu egotum masakkata beenuwa bay taketi maadege rajyege marketum liben netum ei aamukon liben hunna bay taketivis algon mennan asto mi projectan hodam beliru marketuge netigen algon men rajyen beerun asu gennan johum hama eaeko algon men asu masakke kuriya gendewumuga den dimawi ituru daitaki algon men aso service line tam magute elifa huriru algon men aso me install kwa light taka me service line tan erum ehem wumuga sobon algon men na jehon wara gina point take badlu kura adi hama ehemme bay magutan duwaruta block efa hurumuga sobon cable elon masakkata wara bodu marjiham elubon adi vehicle ta park of huri gotun algon men light install kuruma wara bodhi daite kurimat launch hon ade mi huriya hurastake gira kurmaffahu diha zone ge masakken algon menna wani nimma lefa mi diha zone ge main connection na fahu daimi hidme diha do terega algon menna deve warwane hama eayeko den huri baki zone toge masakke ves algon men contractor wani wara bodbe nimma fa algon menna asu mi zone tokge masakke kuriyan eha bar speed ge nugendevege mewle emme bodu sawbeki algon men kurim vis denneve gota algon menge marketum bay taketi liben netum ehen names algon menna mihar wani wag magon algon menna etaketi geneifa masakke contractor mihar wani feshifa adi algon menge amazaki baki huri mihun diriule zone toge network to vis vihai savaka daimi kon dillene gote algon menna hedum ehen names daimi kon dillumu kurim vis algon men mihar wani HDC ge team taka adi contractor ge team ta nukume tin dohu terega mihar nudille huri huriha maguta dildumuga masakke fashafa isse dennonu datitaka hure project lasvi kamuga vinames algonnange amazaki 30 june 2021 ge niela mi project nimmu ad mihatan hulmade rajitun faratun libunu ebbarluma ehiterka mattaka emmeha farattaka nuhunu hilasterika maayek skuru dannawa assalamu alaikum